yabanye natwe kuva 2017 ku itariki ya 14. Imana yaturwaniriye intambara zikomeye, yaturinze imiyaga iturinda imvura z'amahindu, Imana yaturinze imivu itemba, yaturinze imigezi yari ifite imivumbi ikomeye, Imana yaturinze amacumu n'imyambi, Imana yaturinze amahiri n'imipanga. Reka tuyikomere yandi mashina none. Gloire au Seigneur. Nyuma yo kurira no guhogora natakiye Uwiteka, yumva gusenga kwanjye, yumva ijwi ry'umutima wanjye, aransubiza. Uyu munsi ngarukanye amashimwe, je mu bikari by'Uwiteka, we wansubije. Hallelujah! After crying and interceding, I prayed the Lord and He heard me and gave me the praises. I bring thanks to praise God's indescribable kindness and talk the love for the whole world and made Him give His only begotten Son, so that every believer will not perish but have eternal life. Come back with thanksgiving. Dans mes moments de détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il a... Bwana Yesu asifiwe. Kubw'ibindi wibagiwe, ongera uyikomera amashima. Hashimwe Imana ya Israheli, hashimwe n'izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Turashima Imana nyiribihe, tuyihaye icyubahiro Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isaka na Yakobo ihimbaze, Imana ya Daniyeli, Sadraka, Meshake na Abedenego ihimbaze, Imana ya Petero na Yohana ihabwe icyubahiro, Imana ya Yakobo ishirwe hejuru, igitare cy'amahanga ihabwe icyubahiro, ikwiye amashyi n'impunda rutayo ngayo, kubera ko Imana yacu ni Imana y'imbaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yabanye natwe kuva 2017 ku itariki ya 14. Imana yaturwaniriye intambara zikomeye, yaturinze imiyaga iturinda imvura z'amahindu, Imana yaturinze imivu itemba, yaturinze imigezi yari ifite imivumbi ikomeye, Imana yaturinze amacumu n'imyambi, Imana yaturinze amahiri n'imipanga. Reka tuyikomere yandi mashina none. Gloire au Seigneur. Imana ihabwe icyubahiro. Turanezerewe muri aya masaha y'umugoroba ku itariki ya 27 kwezi kwa 12 2023. Duhagaze aha dushima Imana hamwe n'abakaruvari bose, abagize paruwase ya hano Kigali. Ndasaba ko mwese muhaguruka tugakomera Imana amashyi muhagaze. Paruwase ya Kigali muhaguruke. Nimukomeze amashyi, mwongere mwongere. Mavugiriza Imana karuru cyane mwese. Joffre de Beriese fele mara de no. Hallelujah. Mugihagaze bakaruvari
ba paruwase ya Kigali. Imana yarakoze, Imana yarabakoresheje. Muri abantu bo kwirata, muri agaciro kadasanzwe mu buzima bw'umuhamagara Imana yaduhamagaye. Imana irabirata hano Kigali mwisi, irabazi kandi irabazirikana. Iza agaciro k'imirimo mwakoze, izi kwihangana kwanyu, iza amajoro mwaraye, izi ubutunzi mwatanze. Irabizi, irabizirikana. Iyo Mana dukorera irazirikana, ntiza yirengagiza imirimo abera bakoze. Ongera wikomera amashyi hanyuma mwike hasi. Mwike hasi, Imana ibahe umugisha. Ndasaba abagize maparuwase yacu muri Kongo, watu kutoka Kongo mnaweza kusimama tafadhali. Paruwase za Kongo, Imana ihabwe icyubahiro. Nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mumuririmbire indirimbo z'amazamuka, muhimbaze izina rye ryera, ryo ryazaniye abari mu isi bose agakiza. Garukana amashimwe. Praise the Lord, that He is good, and His mercy endures forever. Constantly sing songs of praise to His holy name, that has brought salvation to the whole world. Come back with thanksgiving. Louez le Seigneur car il est bon, sa miséricorde dure éternellement. Car des cantiques de louanges résonnent en continu pour glorifier son saint nom. C'est lui qui a apporté le salut à l'ensemble du monde. Revenez avec des louanges. Nyuma yo kurira no guhogora natakiye Uwiteka, yumva gusenga kwanjye, yumva ijwi ry'umutima wanjye, aransubiza. Uyu munsi ngarukanye amashimwe, je mu bikari by'Uwiteka, we wansubije. Hallelujah! After crying and interceding, I prayed the Lord and He heard me and gave me the praises. I bring thanks to praise God's indescribable kindness and talk the love for the whole world and made Him give His only begotten Son, so that every believer will not perish but have eternal life. Come back with thanksgiving. Dans mes moments de détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il a entendu ma voix et il m'a répondu. Comment ne pas entonner des chants alors que j'ai 1000 raisons de bénir le Seigneur? Mon roi, mon Dieu, il est ma force. Je rends grâce pour magnifier la bonté de Dieu et témoigner de son amour infini. Car je suis son enfant. Tu es mon Dieu, mon roi. Je te louerai, je t'exalterai. Revenez avec des louanges. Uwiteka yanuje mu cyanya cy'amashimwe, inshyimbo ye n'inkoni nibyo bimpumuriza iteka. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi. Uwiteka yarankomeje, yanzamukanye ku musozi w'ibyiringiro. Uyu munsi ndashima, garukana amashimwe. This is not the first, neither the second time. This is our 6th year, that marking the season 6 of Come Back with Thanksgiving. God fulfilled His promises on this mountain. We are grateful because He is the Lord that protects His promises till their fulfillment. Hallelujah. Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Bimwe mu by'Imana yakoze biragaragara kandi biraboneka. Byaba muri rusange, byaba buri wese ku giti cye, ariko iby'Imana yadukoreye muri uyu mwaka wose turabishima, turabihamya. Ishimwe rya mbere rizahora ari irya mbere mu mitima yacu.
nuko Imana yatwubakiye inyubako nziza gutya. Iri shimwe ni igihango mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo niyo muzaca mu muriro ntimuzashya. Turabihamya nk'abakaruvali, twarabibonye, turavuga gukomera kw'Imana. Turashima Imana kubw'inyubako yacu, aho abasheshe akanguhe, ababyeyi, urubyiruko n'abana twese dutewe ishema no kuhita iwacu. Aha ni iwacu, Calvary White Fellowship Ministries. Turashima Imana kubw'iyo ntambwe. Our souls are flourishing in the grace of God. Our spirits are reviving in the presence of God. Our physical life are growing in the greatness of the Lord. We are grateful and we won't take anything for granted. We won't take the praises of the Lord for granted. We are so grateful in our heart. This is the life we are living in its fullness, where we are supposed to live the life with people, with resources, and with God. We are grateful for the God of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Come back with thanksgiving and let your praise feed another. Hallelujah. This is Calvary, the mountain of prayer. We call it home. We are happy to be called your sons, sir. This is a salute to love you. I'm giving thanks as a son of him. We had 21 days of prayer where souls were brought back to God. We were delivered from evil spirits. I'm now standing testimony of a true living son of prayer. We had prayers. My favorite time of prayers, we called it Agasambi. This is where parents and fathers and mothers left their things, left their busy schedules to come and intercede for God's interventions. Can we say hallelujah? Hallelujah. I love this church. I'm a living testimony of what God has done. This is Calvary, the mountain of prayer. Amen. Nyuma yo kugera iwacu ku musozi w'ibyiza twahaboneye ibyiringiro. Dufite aho twita mu rugo, dufite ahantu heza ho kuruhukira imitima. Nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, twarabohotse, twuzuye ibyiringiro, twuzuye amahoro, twuzuye ibyishimo. Twagize ibihe byo gusenga kuko ibyo tugezeho uyu munsi ntago twari kubigezwaho n'ikindi kintu cyari cyo cyose. Ntago twari kubigezwaho nuko dusinziriye. Ntago twari kubigezwaho yuko nuko twicaye gusa. Habayeho gusenga. Twatangiye umwaka tuganurira Imana. Tuyiha iminsi 21 dusenga, tuyisaba kugira ngo izabane natwe uyu munsi. Uyu munsi hari amako yabaye muri urugo rwacu. Uyu munsi hari ababyeyi babyaye. Uyu munsi hari amashimwe menshi ntashobora kuvuga buri wese afite mu mutima we. Twagize iminsi 7 yo gusenga, ntago ari rimwe gusa, twayigize kabiri. Dusenga dushima Imana ko yatugarurira umushumba wacu. Uyu munsi duhagararanye kwizera, uyu munsi duhagararanye ibyishimo, uyu munsi kwigarukana amashimwe inshuro ya 6. Dufite amashimwe arenze uko twayavuga n'akanwa kacu. Uwiteka ahabwa icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze. Oh, Calvary. Not only that, we also thank God. We also thank God for trusting and appointed us to do His ministry through evangelism. As the scripture says, Mark 16 verse 15, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Turashima Imana ko muri uyu mwaka twaguye ubwami bw'Imana binyuze mu ivugabutumwa twakoze. Inama zari zarazimiye zaratahuwe, ubu nabo binjiye mu muryango w'Imana. N'abaraganwa na Kristo n'ishyanga ryera. Ikiruta byose nuko na nyuma y'ubu buzima babikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Erega bakundwa, ubushake bw'Imana nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. For God's will for all people is to be saved and none to be lost. Calvary, turashima Imana
ko yadushoboje gukora ubushake bwayo binyuze mu ivugabutumwa. Oh God, thank you and thank you for making Calvary the channel of giving life. Garukana amashimwe mukundwa, reka ishimwe ryawe rigaburira undi. Imitima yacu irishimye, imitima yacu iranezerewe. Twabonye aho tubarizwa, twabonye aho twita mu rugo, twarasenze ariko ntabwo twagarukiye aho ngaho, kuko twize, kuko ibyo twamenye ntabwo dushaka kubigumana, ahubwo twabisangije abandi. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu mu giterane twitaga ngo duhagarare nk'umuryango cyangwa se mu ndimi z'amahanga stand as family. Twakoze ivugabutumwa aho twagiye hanze duhura n'abantu benshi bari banyotewe kumenya ijambo ry'Imana. Turashima Imana ko abantu 520 bakijijwe bakaba barakeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Ishimwe ryacu ryagaburiye abandi, ntabwo twagarukiye aho, kuko n'uyu munsi turacyafite kuzakomeza kugaburira abandi. Reka ishimwe ryawe rigaburira undi. Nyuma y'ayo mashimwe yose muvuye kumva, Imana ntiyarekeye aho gukora. Imitima yacu yuzuye amashimwe n'umunezero. Imana yaguye imiryango mu itorero ryacu, turashima Imana. Imana yatanze ubukwe kuri benshi mu rubyiruko rwacu, ubu bafite ingo barashima Imana. Ababyeyi bacu Imana yabahaye abakwe n'abakazana, ubu baravuza impundu. Nshuti yanjye muvandimwe, tekereza ibyo Imana yagukoreye muri uyu mwaka wose, garukana amashimwe, reka ishimwe ryawe rigaburira undi. Murakoze. Twuzuye amashimwe, twuzuye umutima wuzuye amashimwe, dufite amashimwe asendereye imitima yacu. Amashimwe tuvuga nayo guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Ababyeyi barabyaye, baduhaye barumuna bacu, baduhaye basaza bacu, mu by'ukuri ntako bisa. Babyeyi beza, mujye muhora mushima Imana ibarinda amezi 9, mukaduha umugisha udasanzwe, umugisha wuzuye. Turagarukanya amashimwe kuri uyu munsi wa none, kuko turimo gushima Imana kuko yatanze inzaro muri Calvary. Namwe bavandimwe mugitegereje, ntago twabibagiwe pe, turacabibuka kandi turacabasengera. Uyu musozi muriho ntago muri mwenyine, turakomeje tubasengera kandi turashikamye kuko Imana dusenga si bayari, izabasubiza. Namwe mugarukana amashimwe, ntago mwakwiheba. N'uwa 35 arahetse, urinde wo kwiheba koko, urinde wo gucika intege. Satani ntakunyaga umugisha wo kwiheba, wowe ukomeze wizere kandi usenge ushikamye, Uwiteka azagusubiza. Garukana amashimwe. Dear Heavenly Father, I come before you with a heart full with gratitude. Turanezerewe kuri uyu munsi, turishimye, dufite ibyishimo tutarondora. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo, aho twari dufite aho duteranira ariko abana badafite ahantu ho gusengera. Cyari ikibazo gikomeye ku babyeyi, ku bakristo bari kurera abana babo, bashaka kubarera mu nzira nziza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Migani 22:6, ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Cyari ikibazo kiduhangayikishije, ariko uyu munsi duhagaze ahangaha dushima Imana ko dufite Sunday school, ko dufite aho abana bigira. Ababyeyi baranezerewe kubw'abana, kubw'uyu munsi bafite aho bigira, bafite amaklasi atandukanye mu ndimi zitandukanye. Turashima Imana ko itaguye abana bonyine gusa, ahubwo yaguye n'ababigisha. Nanjye aka kanya uvuga aho ngaha ndi umwe mu bigisha abana. Turashima Imana ko Imana yadushoboje ikaba yaraduhaye aho abana bigira. Garukana amashimwe. Au milieu de notre vie bien remplie, on a réfléchi à l'endroit où confier la croissance spirituelle de nos enfants. Nous revenons avec les louanges. Ngakwibaza
ngo niyihe mpamvu turi gushima nk'abarimu b'abana cyangwa nka Sunday school.